கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, எங்களை பொறுத்தவரையில் இன்று குறைஞ்சபட்ச அதிகார பரவலாக்களுக்காக ஏங்கி போயிருந்த எங்களுக்கு சாவு மணி அடித்த திகதியாக நாங்கள் இதை காணுகின்றோம். சொல்வதற்கு வெட்கமாக இருக்கின்றது, சொல்வதற்கு மிகவும் வேதனையாக இருக்கின்றது. கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், அதற்கு பிறகு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கிய ராசமாணிக்கம் அவர்கள் கொண்டு வந்த தனிப்பட்ட தன்னுடைய அந்த திருத்த சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும், மேலும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவருடைய அறிக்கையில், இந்த விடயத்துக்காக விரைவில் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு ஒன்று நியமித்து மிகவும் பொருத்தமான முறை ஒன்றினை மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேவையான பின்னணி தயாரிக்கப்படும். இது ஒரு வேதனைக்குரிய விடயம். ஜனாதிபதி அன்றகுமார் திசாநாயக் அவர்கள் இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற தமிழ் பேசுகின்ற தமிழ் முஸ்லிம் மலைய மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல, அதிகார பரவலாக்கல் சம்பந்தமாக தங்களுடைய அதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்ற சிங்கள மக்களுக்கும் அவருடைய அந்த விருப்பத்துக்கும் தாங் செவிசாய்ப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய அசலை காட்ட வந்து விட்டீர்கள் என 1989 ஆண்டு மாகாண சபை தேர்தலுக்கு எதிராக வன்முறையில் இறங்கினீர்கள். 2018 ஆண்டு இந்த திருத்த சட்டம் வந்த பொழுது 139 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிராக தன்னுடைய வாக்குகளை பிரேரித்த பொழுது ஜேவிபி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாருமே சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ வாக்களிக்காமல் இருந்த பொழுது எங்களுக்கு புரியவில்லை. ஏன் இதை செய்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு புரியவில்லை. இப்பொழுது புரிகின்றது. உங்களுடைய அசல், நீங்கள் மாகாண சபை அந்த முறைமைக்கு எதிர்ப்பு என்பதை இப்பொழுது இங்கே காட்டியிருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் இந்த கொண்டு போகின்ற விடயம் மிக பயங்கரமான விடயம், மறந்து விடாதீர்கள். நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம், நீங்கள் 1989 ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மாகாண சபைக்கு எதிரான அந்த கோஷத்தை இப்பொழுது மிக கச்சிதமாக மிகவும் பட்டும் படாமல் இங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். අනුකුමාර ජනාධිපතිතුමා මෙතන ඇවිල්ලා කිව්වා මොනවද කිව්වේ? මේ මෙතන මූලාසන ඉඳගෙන කිව්වා අපි පළාත් සභාව තිබෙනවා කියලා. කිව්වද? කිව්වා. හැන්සාට කරගෙන බලන්න. ඒක කරක් නෙවෙයි. එතුමා හැම වේදිකාවෙම කිව්වා පළාත් සභාව මෙතන තියෙනවා කියලා. ඊයේ පෙරේද ඇවිල්ලා මෙතන පොඩි සමච්චල් හිනාවකුත් දාලා කියනවා මැතිවරණය මන් කොහොමද තියෙන්නේ, නීතියක් නැහැ, නීතියක් හදලා දෙන්න කියලා අපිට කිව්වා. මට වෙලාවක හිතුණා මම මේ අහගෙන ඉන්නේ අනුරකුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවද නැත්නම් හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහතුමාගේ මේ කතාවද කියලා. එතුමා කිව්වනේ මැතිවරණයකුත් නැහැ, මැතිවරණ දෙන සල්ලිත් නැහැ කිව්වා. මෙතුමා වෙලා කියනවා පළාත් සභා මැතිවරණයක් තියන්න සල්ලි තියෙනවා, නීතියක් නැහැ, නීතියක් තියෙනවා හදලා දෙන්න. 159ක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් තමන් ළඟ තියාගෙන කියනවා අපි දිහා බලලා නීති හදලා දෙන්නලු. අපි කොහොමද නීති හදලා දෙන්නේ? ඔව් අපි නීති හදුවා. අපි රාසමානික මන්ත්‍රීතුමා හදලා එකක් ඉදිරියට කරා. ඒක දැන් කුණු කූඩේට විසික් කරලා ඒක යටතේ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා දැන් වාර්තාවක් සකස් කරලා දෙනවා. නෑ අපි අපේම ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න අලුත් තේරුම් ගාරක සමාවක් ඇති කරනවා කියලා. ඒකට වැඩිය හොඳයිනේ ජනතාවට මේ බොරු නොකිය ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ අපි පළාත් සභාවට කැමති නෑ කියලා. හරි. ඔබතුමායි කාලේ තව විනාඩි 2යි කරු මන්ත්‍රී. ඒක කියන්නේ කමක් නෑ. හරි අපි බාර ගන්නවා. ඒතර අපිට ජනතාවට කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි මේ වෙට්ටු දදා බොරු කියන්නේ? කෙලිම කියන්නේ අපි පළාත් සභාවට කැමති නෑ. ජනතාවට බලය බෙදන්න කැමති නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුන කියනවනේ. අපි පළාත් සභා ඡන්ද මැතිවරණට බය නැහැ. අපිට දිනන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඕගලන් ඔච්චර ෂුවර් නම් දිනන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මැතිවරණය නොතිබෙන්නේ ඒ මැතිවරණ ක්‍රමයට ඔයගලන් කැමති නැහැ. ඒ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා තිබෙන ඒ පළාත් සභා ක්‍රමයට කැමති නැහැ. ඒක තමයි ඔයගලන් හිතවල තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකේ කොලේ වහලා ගහන්න ඕනේ නැහනේ. පැහැදිලිවම විවෘතවම කියන්න තිබුණානේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ අපි අතරින්නේ නැහැ. අපි මේ අද ඇත්තටම අපේ ඇමතිතුමාට ගරු කිරීමක් වශයෙන් අඩුම ගානේ මේ පළාත් සභාව පිළිබඳ තිබෙන මේ අමාත්‍යාංශයට පක්ෂපාතව ඡන්ද දෙන්න හිතාගෙන හිටියත් මේ අපේ පළාත් සභාව මැතිවරණය ඔයගොල්ලෝ නැති කරලා දානවා. මම නම් කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වාර්තාවම ඉරලා දානවා. මේ වාර්තාව අපි පිළිගන්නේ නැහැ. අපි මේකට විරුද්ධව ඡන්ද දෙනවා. අද පළාත් සභාව නැති කරන්න ඔයගොල්ලන් දාපු පළවෙනි වෙඩිමුරය අපි ඒකට විරුද්ධව සටන් කරනවා කියලා මගේ කතාව අවසන් කරන්න ස්තුතියි. මහින්ද ජයසිංහ ඇමතිතුමා ඔබතුමා ගිහිල්ලා ගුරුවරුන්ගේ ගැටලු ටික ඉස්සෙල්ලා විසඳලා එන්න පළාත් සභාව ගැන බලා ගන්න.
ගුරුවරු ඔබතුමාට විරුද්ධව දැන් පෙළ ගැහිලා ඉන්නේ. ඔබතුමා ගිහිල්ලා ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා විශ්දලා ඉන්න. පළාත් සභාව පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා මොනවද කිව්වේ? ඔබතුමා මොනවද කිව්වේ? ඔබතුමාලගේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ මොනවද තියෙන්නේ? ඔක්කොම අද දවල් එකට අපි ජනාධිපතිතුමා හම්බෙච්ච ජනාධිපතිතුමාටත් කිව්වා. ඒක නිසා ඔබතුමා කලබල වෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්න. නෑ කලබල වෙන්න එපා. මොකද මේ පළාත් සභාව මැතිවරණය කියන්නේ ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි මම දන්නේ රටේ අනෙක් ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාවට කෙසේද අනෙක් පක්ෂවලට කෙසේද කියලා මම නියෝජනය කරන පක්ෂයට සහ අපිට මේ පළාත් සභා මැතිවරණය ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. මං හිතන්නේ පැහැදිලිවම මං හිතන්නේ උතුර සහ නැගෙනහිර ඉන්න ජනතාව මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ අවුරුද්දක් තුල මැතිවරණය පවත්වනවා කියලා කියපු පොරොන්දුවත් එක්ක තමයි මෙතුමන්ලට යම් මැන්ඩේට් එකක් ලබා දුන්නේ. හැබැයි අද මේ මැන්ඩේට් එක විසික් කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතාලම කනගාටුවෙන් මම මේ කාරණාව කියන්නේ. Today I have received a copy. Honorable Minister, please respond after my speech is over. I have very limited time. Today I have received the report submitted by the Minister under Parliament Standing Orders 52 on the private members draft bill by Honorable Parliamentarian Shanakyan Rasamanikam. Honorable Presiding Member, I have submitted this draft. It was gazetted in the month of May. It was taken up for first reading in the month of June. When we submitted this draft, the bill that I submitted and what is said on this report by the minister, the report of the minister says that the legal draftsman has said that the bill that I presented was the same bill that Mr. Sumandiran presented in the previous parliament, and that the Supreme Court had given certain directives and that those directives have not been included in my bill, that therefore that they cannot take this bill. That's an absolute lie. When Mr. Sumandiran submitted the bill, it went to the parliament's the relevant committees that it goes to after a private member's bill is submitted, and there were certain recommendations given by the under the standing orders. Remind me, I can't recall the committee. That committee gave certain recommendations, and Mr. Sumandiran's bill was amended accordingly so that it is as per what the Supreme Court said. Once the Supreme Court, basically after the Supreme Court gave its determination, Mr. Sumandiran's private member's bill was amended accordingly. So when I submitted the private member's bill this time, we ensured that we included all the requirements that was put forward by the Supreme Court. Now the Honorable Minister, who doesn't have a backbone, you don't have a backbone. You don't have a backbone. You're lying. You're lying to this parliament and to the people. Honorable Minister, shut up. Just stay quiet. You don't know anything about these things. You have no idea about any of these things. You go to court and make a few quick bucks while you are in power. Don't try to comment on provincial council elections. You all were opposed to it then. You all seem opposed to it now. That is the right. So don't try to give us sugarcoat stories to us. You can say that to any other member here. Don't try to play that joke with me. Right? Honorable Presiding Member, we respect the President because we met the President today in his office. We understand the President has told us, President clearly told us that the provincial council elections will be held. But President himself in this chamber wanted the opposition to bring a law. I think අද උදෑසන ගායන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමා කිව්වා විපක්ෂයෙන් අපි එකඟයි මම සබ්මිට් කරපු බිල් එක ගේන්න. දැන් ඒ බිල් එක ගේන්න බය නම් ඒ බිල් එක ගේන්න කැමති නැත්නම් මේ ගරු ඇමතුමා කොන්දපණ තියනවා නම් ඔබතුමාගේ කොන්දක් තියනවා නම් ඔබතුමා මොනවද කරන්න තිබ්බේ? මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පටන් ගත්ත කමම්ම කී පාරක් මේ සභාවේ අපි ප්‍රශ්න කරාද ඔබතුමාගෙන්? ඔබතුමාට කොන්දපණ තියනවා නම් ඔබතුමා ඒතකොටම කමිටුවක් පත් කරන්න තිබ්බා මේක ගැන හොයන්න. මෙච්චර අවුරුද්දක් ඉඳලා අවුරුද්දක් හැංගි හොරා සෙල්ලම් කරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ වගේ ඔබතුමා කමිටු පත් කරන එක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ක්‍රමවේදයක්. ඔබතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ගෝලයක් වගේ මට නම් පේන්නේ. කමිටු පත් කරලා මැතිවරණ කල් දාන එක ලැජ්ජ නැද්ද? ඔබතුමායි කාලේ තව විනාඩි 2යි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මොකද ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ පළාත් සභා මැතිවරණේ පවත්වන්න මේකේ කියලා තියෙනවා මේක ඉතාමත්ම මේ රිපෝට් එක පිළිබඳව තමයි මම ජනාධිපතිතුමාට දවල් හම්බෙද්දී මේ රිපෝට් එක දැකලා තිබ්බනම් එතුමටත් මම කාරණේ කියලා ඉන්නේ. මේ රිපෝට් එකේ කියලා තියෙනවා 2017 ගෙනාපු පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කරන්නේ නැතුව මේ පනත මගේ ප්‍රයිවට් මෙම්බර්ස් මෝෂන් එක ගේන්න බෑ බිල් එක ගේන්න බෑ කියලා. මගේ ප්‍රයිවට් මෙම්බර් බිල් එකේ තියෙන්නෙම 2017 පනත අහෝසි කරලා පැරණි ක්‍රමයට යන එක. ඒ පනත ඇතුළෙම තියෙනවා. සුප්‍රීම කෝට් එකත් කියලා තියෙනවා. එතකොට පළාත් සභා ඡන්දේ තියන්න පරක්කු කරන්න දේශපාලන කාරණා තියෙනවා නම් ඒවා කියන්න. අපි පිළිගන්නම්. එහෙම නැතුව මේ නීතිය ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්ස්මන්ගේ පිට දාලා එහෙම නැත්නම් මේ වෙන කමිටුපත් කරලා පළාත් සභා ඡන්දෙන් පැනලා යන්න හදන එක ඉතාමත්ම පහත් නින්දිත ක්‍රියාදාමයක්.
මොකද පළාත් සභා මැතිවරණේ අපි නෙමෙයි කිව්වේ. පොහොසත් රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඔබතුමාලගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය. இந்த அரசாங்கம் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துறதுக்கு பயப்படுகிறது. வடக்கு கிழக்கிலே இன்று அரசாங்கத்துடைய செல்வாக்கு இந்த புத்தர் சிலையுடைய விவகாரத்துடன் முற்றமாக இல்லாமல் போய்விட்டது. ஜனாதிபதி நேற்று சொல்றார் இது ஒரு முடிந்த சம்பவம். ஏன் இந்த முடிந்த சம்பவத்தை பற்றி இன்னும் பேசுறீங்க? அந்த சிலை அந்த இடத்திலே இருக்கும் வரைக்கும் இந்த சம்பவம் முடிந்த சம்பவம் அல்ல. உங்களை பொறுத்தளவிலே உங்களுடைய அரசாங்கத்திய நிகழ்ச்சி நிரல் அந்த இடத்திலே ஒரு சிலையை வைப்பது, அந்த சிலையை வைத்தபடியினாலே இன்று உங்களுக்கு அந்த விடயம் முடிந்த விடயமா இருந்தாலும் கூட எங்களை பொறுத்தளவிலே அந்த சிலை அந்த இடத்திலே இருக்கும் வரைக்கும் வடக்கு கிழக்கிலே தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்துடைய இனவாதமான செயல்பாடை ஞாபகம் ஊட்டும் ஒரு விடயமாகவே அந்த சிலை அமையும். அந்த சிலையை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்களித்த அனைவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நேற்று டாக்டர் அர்ச்சுனா சொல்லிவிட்டார். வலது கையால சாப்பிட வேணா இடது கையால சாப்பிடணும் சொல்லிவிட்டார். மீண்டும் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த வகையிலே கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இன்று இந்த மாகாண சபை அமைச்சு திட்டத்திலே முடித்துக் கொள்கிறேன். வரவு செலவு திட்டத்திலே இந்த மாகாண சபை அமைச்சுக்கு எதிராக இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஒரு வாக்கெடுப்பு ஒன்றை கோருகின்றது. இதுக்கு நீங்கள் இந்த வாக்கெடுப்புக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவீர்கள் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். அதே போலதான் 2 விடயங்களை நாங்கள் கோருகின்றோம். இது ஒன்று மாகாண சபை தேர்தலுக்கு எதிரானது, இன்னொன்று கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் சம்பந்தமாக. அதிலே ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசுக்கும் எங்களுக்கும் மாறுபட்ட கருத்தில் இருக்கலாம். நாங்கள் 2 விடயங்களுக்கு வாக்கெடுப்பை கோருகிறோம். 2வது விடயம், 1 வருடமாக கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தை வைத்து தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலே குழப்பங்களை தொடர்ந்து ஏற்படுத்துவது. அரசாங்கம் ஆட்சியிலே இருக்கிறார்கள், குழு நியமிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள், குழு ஒன்றை நியமித்து ஆராய்வோம் என்று சொன்னார்கள், குழு ஆராயும் என்று சொன்னது. ஆனால் 1 வருடம் கடந்து இன்று குழுவும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. கல்முனையிலே இருக்கும் தமிழ் பேசும் மக்கள் இன்று ஆலையாளுக்கு இடையிலே முரண்பாடோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த 2 விடயங்களுக்குமாகவும் இன்று இந்த மாகாண சபை அமைச்சினுடைய ஒதுக்கீடுகளுக்கு எதிராக இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஒரு வாக்கெடுப்பு ஒன்றை கோருகின்றது. நீங்கள் மாகாண சபை தேர்தலை இன்று நடத்தினாலும் நீங்கள் வடக்கு கிழக்கிலே தோல்வி அடைவீங்கள். ஒரு 6 மாதத்திலே நடத்தினாலும் நீங்கள் தோல்வி அடைவீங்கள். 1 வருடத்திலே நடத்தினாலும் தோல்வி அடைவீங்கள். நீங்க மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தாமலே விட்டாலும் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் முழுமையாக புறக்கணிக்கப்படுவீங்க என்றதை இந்த இடத்தை பகிரங்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன். நன்றி. එකක් මම කියන්න ඕනේ ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්නේ මම බලා ගන්නම්. ඒකට කවුරුත් අද වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මම කියන්න ඕන රාසමාණික්යන් ඔබතුමාට සද්දවලට අපි බය නැහැ. ඔයිට වඩා අපි සද්ද දාලා තියෙනවා, සද්ද දැකලා තියෙනවා. සද්දවලට බය නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? යක්කුන්ට බය නම් සෝනේ ගෙවල් හදන්නෙත් නැහැ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කොතනකවත් අපි තාම පැහැදිලිව පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන එක ගැන එදත් ගරු ජනාධිපතිතුමත් පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා. ඒ වගේම අපි නැවත කියලා තියෙනවා පළාත් සභා මැතිවරණය. හොඳයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා හරි. මෙතුමා නිකන් සද්ද දාලා අපි යට කරන්න හදනවනේ ඒවට නම් අපි වය නැහැ මාත්. අපි විවාදයේ අවසානයේ ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස මගේ කටහඬින් මම සද්දෙන් කතා කරේ. මෙතුමාලාගේ පාරම්පරික මිනිමැරුම් ගති ලක්ෂණ වලින් මට මෙතන බලපෑම් කරලා බය කරන්න හදනවා. මේගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්න අපි ආවේ නැහැ. මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස ඡන්දෙන් තේරිපත් හොඳයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගන්න පුළුවන්, අnder කතා කරන්න පුළුවන්, හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි මේ විවාදය අවසන් කළ යුතුයි. ඔය මිනිමැරුම් කරපු කාලේ ගියා. ඔබතුමා කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න.